Stigla napokon nova baterija, mali refresh Model 3 stigao i jeftini model napokon viđen. I još mnogo toga u današnjim novostima. Pozdrav svima i dobrodošli natrag na moj kanal. Najprije da zahvalim Ivanu koji je opet pomogao ovom kanalu. Mislim da to je već ne znam koji 4., 5. put praktički na mjesečnoj bazi. Ivane, pomažeš, hvala ti puno od srca. Zahvaljujući tebi i svima vama koji pratite ovaj kanal, ja mogu nastaviti dalje sa novim idejama, sa novim videima, tako da hvala vam ljudi. Što se tiče vijesti, negdje do srijede, četvrtka mislio sam što ću uopće ovaj tjedan moći vam prikazati, što će biti ovog tjedna na ovim novostima, a onda se dogodio pravi boom sa raznim novostima koje ćete sada vidjeti, tako da ovo je zaista bogat tjedan, iako tako nije izgledao, pa ajmo krenuti odmah sa ovim novim novostima. Prva vijest koju sam htio spomenuti, ali na kraju sam mi se sve malo promijenilo jer u međuvremenu su došle, vidjet ćete o čemu se radi. Znači Model 3 i Model Y vijest da dolazi sa nekim promjenama. Model 3 doći će sa prednjom kamerom i vraća se ručica žmigavaca, ali to vjerojatno već znate da se to dogodilo u međuvremenu. Za Model Y isto tako dolaze promjene, tako da službeno za sve Model Y doći će promjena da ćemo imati svi 16-inčni ekran umjesto 15-inčni, isto kao što ima Model Y Performance i Model YL, a isto tako kao što imaju ta dva modela, dolazi i onaj dodatak naslona za koljena na sjedištima, tako da to ćemo dobiti u Model Y i izgleda da će to dobiti svaki Model Y, znači od RVD-a do Performansa. A kažem, za Model 3, ovo što sam htio spomenuti, se u međuvremenu dogodilo, pa ajmo onda se odmah povezati sa tom viješću. Negdje sredinom tjedna u Tajvanu, Japanu i Koreji se pojavio Model 3 sa ručicom, povratak ručice žmigavaca i prednjom kamerom. A od jučer, znači ovo snimam u subotu, u petak se dogodila ista stvar na svim europskim konfiguratorima. Znači za Model 3 imamo sada prednju kameru i ručicu žmigavaca, kao što sam bio i najavio neko vrijeme. Što se tiče ručice žmigavaca, isto tako svi vi koji imate Highland, a nemate ručicu žmigavaca, a to želite, na našem shopu, kao što sam isto bio rekao, to se već bilo pojavilo u Kini, možete za 660 eura naručiti da vam se postavi ručica žmigavaca. Ta promjena se odnosi, mijenjaju vam volan i mijenjaju vam, to jest dodaju ručicu žmigavaca, tako da onda više nemate žmigavce na volanu, nego ćete koristiti ručicu. Tko voli to može napraviti, kažem, ja ne bih, meni odgovara na volanu, ali očito više neću imati tu moju želju, nego će do sada svi auti dolaziti sa ručicom žmigavaca. Ali ostavimo taj dio i prijeđemo na sukus ove vijesti. Znači kažem, vraća se ručica žmigavaca, dolazi prednja kamera, ali ono što je jako interesantno i bitno, da napokon, nakon što ste me totalno napunili inbox sa pitanjima da li ću dobiti novu bateriju, kada će se dobiti nova baterija, mogu li sada naručiti auto, napokon mogu reći. Od sad nadalje, svi vi koji naručite Model 3 i Model Y Long Range, zadnji pogon, All Wheel Drive i Performance, imat ćete novu 5M LG bateriju. Tako je. Dakle, na svim europskim konfiguratorima su se pojavile nove brojke što se tiče VLTP-a za model, kao što sam rekao, od zadnjeg pogona Long Range do Performansa, tako da i službeno svi vi koji sada naručite auto dobit ćete novu LG-evu bateriju, nekih 5 kW većeg kapaciteta. Nadam se da će biti i bolja krivulja punjenja, jako po nekim prvim grafovima koji sam vidio, baš i nemojte se previše tomu nadati, ali svakako se povećao VLTP, pa da malo vidimo brojke što kažu. Model 3 Long Range zadnji pogon sa dosadašnjih 702 km, sada imamo brojku od 750 km, dakle rast od 48 km. Model 3 Long Range All Wheel Drive, umjesto dosadašnjih 678 km, sada imamo 716 km ili 38 km više. Performance je narastao sa 528 km koji su bili do sada na 571 km ili 43 km više.
Model Y, na primjer Long Range All-Wheel Drive sa 19-solnim felgama, umjesto dosadašnjih 586 km, sada imamo 629 km. Vidimo neki rast od nekih 3-4%, tako da zasigurno to nije loše imati koji kilometar više sa strane. Eto, napokon nove baterije dostupne u cijeloj Europi. Novi model Y, onaj jeftiniji ogoljeni za sada samo za američko tržište, viđene su prve prave slike na cestama Austina, a isto tako znam da je u petak u Austinu bila jedna konferencija za medije gdje su bili pozvani novinari, influenceri i tako dalje, gdje se nešto predstavljalo, pa pretpostavljam da se radi o novom Model Y, ovom ogoljenom. Pa evo, možda dok ovo i gledate već je takav auto i predstavljen, ali zasigurno vjerujem u roku 2-3 dana će zasigurno auto biti predstavljen i ono što nas najviše zanima da vidimo kakva je cijena. Inače moram reći jednu stvar, američko tržište nema model Y RVD, tako da pitanje koja će biti razlika u cijeni između tog jeftinijeg modela i Long Range zadnji pogon, pošto kažem, tamo nema RVD modela, pa razlika mogla biti i poprilično velika, ali kažem, u Europi ako auto bude iznad 37.000 eura, zaista nema smisla, ali da li će uopće ikada taj auto i doći do Europe, to je isto tako pitanje koje ćemo vidjeti, a do tada čekamo i službeno predstavljanje za američko tržište. Eto vidite, ove dvije vijesti uopće nisu bile u planu do četvrtka, onda se pojavilo, a isto tako pojavilo se i nove brojke za prodaju Tesle u Q3. Rekordni Q3 koji je premašio dosadašnju najjači Q4 iz 2024. godine. Rekordna brojka za Teslu koja se napokon malo došla k sebi. Isporučila je puno više nego proizvedenih auta, imali smo prva 2 mjeseca da je bilo proizvedeno puno više nego isporučeno, a sada je to praktički došlo na nulu, pa ajmo malo o samim brojkama ovog Q3 rekordnog za Teslu. Znači, proizvedeno je cca 447.000 vozila Tesla, a isporučeno je 497.099 vozila. Dakle, ponavljam, novi rekord, dosadašnji je bio nekih 495.000 vozila isporučenih, govorim. Od tih 497.000, 481.000 je Model 3 i Y, tako da zaista Cybertruck Model X i Model S rade mizerne brojke. Lani se isporučilo sveukupno 1.788.000 vozila, a sada smo na 1.218.000, znači da bi Q4 morao biti opet rekordan da bi se izjednačio prošlogodišnji rezultat. Sada čekamo brojke Q4 koje je uvijek najprodavaniji kvartal što se tiče Tesle, tada uvijek imamo rekorde. Ali kažem, godina koja za sada nije nešto što se tiče prodaje, ipak se očekivalo da će se povećati. Ako dođe sada novi ogoljeni Model Y u Americi, moguće da tu isto budemo imali neki povećani rast, ali po meni isporuka će krenuti tek krajem godine. U ovom kvartalu kreće i prodaja Cybertrucka na Bliskom istoku, tako da očekujem Q4 koji će ponovno biti rekordan, ali kažem, na godišnjoj razini mislim da će Tesla doći negdje na brojke od prošle godine. Inače, isto tako da spomenem da Tesla radi rekordne brojke što se tiče energetskog sektora, tu je zaista rast nevjerovatan i taj dio sve je bitni što se tiče Tesle, a da spomenem i 100% rast u prodaji hamburgera, jer Tesla Diner u Los Angelesu je prodao 50.000 hamburgera ovog kvartala. Vidjet ćemo sljedeći kvartal broj prodanih hamburgera kako će ići. Malo o superchargerima, bio sam spomenuo prošle vijesti da dolazi prvi V4 punjač sa V4 kabinetom i snagom 500 kW. To se ovaj tjedan i dogodilo u Kaliforniji, znači prvi V4 kabinet sa 1000 V i mogućnost punjenja do 500 kW. Što se tiče nas Teslaša, samo Cybertruck ima koristi od toga, ali non-Tesla vozila imaju zasigurno koristi.
Ovdje sa strane vam pokazujem i sliku tog V4 kabineta da vidite kako je u biti jako jednostavan, a zanimljivost da i semi kamioni mogu se puniti na njemu. Naravno ide drugi punjač, ali kabinet ostaje isti. Isto tako jedna zanimljivost da po nekim, što sam čuo, procjenama, V4 punjač sa V4 kabinetom, znači po punjaču košta cca $50.000, montiran, isporučen. Sad, meni ta cijena ne znači puno, ali kažu da oni tko znaju koliko košta jedan punjač sa takvim kabinetom te snage, da je to zaista smiješna i mala cijena. Vjerujem da će sve više takvih punjača biti, da će to postati standard, a nadamo se da će jedan dan i naše Tesle brže puniti, pa da ćemo i mi svi ostali imati koristi od takvih punjača. Model Y Performance znamo svi da je od prije nekih 2-3 tjedna dostupan za europsko tržište, ali eto sada je dostupno i za američko tržište. Zanimljivo da performance modeli uvijek u Americi dođu 2-3 tjedna kasnije, ali eto pojavio se sada za američko tržište. Što je zanimljivo, znamo svi da modeli Performance i Long Range u Americi dolaze sa Panasonic baterijama, a ovdje Tesla ističe da ima bržu krivulju punjenja, to jest bolju krivulju punjenja, tako da to je zanimljivo. A druga zanimljivost je da cijena je $57.490 plus takse. Sad te takse ovise o državi, naravno svaka država Amerike ima druge takse, a ono što je dodatno zanimljivo da u cijeni je uključena bilo koja boja, znači možete birati bilo koju boju, sve su uključene u cijeni. Unutrašnjost, da li crna ili bijela, ne mijenja cijenu. I isto tako kuka za vuču, ako je želite, dobit ćete u cijenu auta. Dosta zanimljivo, tako da ako stavite bijelu unutrašnjost, neku plavu boju, na primjer i kuku koje biste inače platili $4-5.000, ako iz glave govorim, imate sve u cijeni. Zaista zanimljiva politika Tesle. A ono što je isto tako zanimljivo što se pojavilo je da ovaj model, samo model Y Performance, ima mogućnost vehicle to load. Znači da uz adapter koji kupite posebno, samo za američko tržište govorim, možete puniti nešto izvana. Znači imate nekih, mislim, 2,5 kW snage i možete napajati neki vanjski dodatni uređaj. Mislim da bi to trebalo biti za svaki električni auto najnormalnija stvar. Najnormalnije da možete iskoristiti ogromnu bateriju koju imamo u auto da bi napajali nešto izvana. Kad je to već očito moguće, pošto mnogo proizvođača tu mogućnost ima. Prije nekih mjesec dana sam vam govorio kako Model S je homologiran za Europu. Najprije je bio Long Range pa Plaid, a sada isto tako imamo homologaciju za Model X. Znate da je to moja omiljena Tesla, nevjerovatan auto koji očito se vraća na europskom tržištu. Za sada je to samo Model X Long Range, ali vjerujem da će ubrzo biti i Plaid, pa da vidimo malo brojke te homologacije za Model X Long Range. Imamo 600 km VLTP-a sa 22 colnim felgama ili 24 km više nego dosadašnji model. Potrošnja 183 Wh po kilometru, što je nekih 8 Wh po kilometru manje. Baterije su identične, 18650, i motori su isto tako identični. Za sada, kažem, nije homologirana Plaid, ali isto tako se dogodilo za Model S. Prvo je homologiran Long Range, a nakon toga Plaid. Tako da vjerujem da će oba modela biti homologirana i uskoro ponovno na europskim konfiguratorima. I došli smo i do zadnje vijesti, opet na kraju se odužilo, kažem, nisam imao nikakve vijesti, onda se dogodilo sve i svašta u četvrtak i petak. Zadnja vijest se tiče low powera, znate, ona energetska ušteda koju smo dobili sa ažuriranjem, mislim, 2025.32. Znači, to možemo preko našeg ekrana uključiti i isključiti, ali negdje smo ostavili auto na aerodromu, otišli smo, auto troši bateriju, onda preko ekrana, nažalost, ne možemo više doći da bi to isključili, ali Tesla ima mogućnost, naše Tesla imaju mogućnost da to isključimo iz daleka, jako je to poprilično skriveno. Znači, kad idete one 4 ikonice koje možete personalizirati, kada njih držite, vam se otvore kompletne sve ikonice gdje što možete personalizirati, što možete na samom autu preko aplikacije raditi.
i doći će vam jedna ikonica s baterijom i piše smanjena potrošnja. Jednim klikom na to isključite sve dodatno potrošače. Znači, kažem, inače možete personalizirati na vašoj aplikaciji, znam da niti svatko to ne zna. Znači, kad držite jednu od ovih 4 tipka koje imate, otvori vam se sve moguće ikonice koje možete personalizirati, dodati ili skinuti i jedna od tih je ta baterija i tu kad to kliknete vam se dogodi da uključite low power, potvrdite i imate smanjenu potrošnju low power koju ste uključili iz daleka. Znači, ako ste negdje na putovanju, to možete napraviti preko aplikacije i vjerujem da je to puno komotnije nego preko samog ekrana. I ono što je zanimljivo da, naravno, ako uključite to preko aplikacije, to možete biti na 90, 80, 70% koliko hoćete, a preko ekrana možete samo od 20% na manje. Tako da, to je isto jedna prednost da jednim klikom na aplikaciji isključite sve dodatne potrošače ako je auto, na primjer, na 80%. I eto, došli do kraja ovih vijesti koji, kažem, trebale su biti dosadne, a na kraju mislim da su poprilično zanimljive. Zahvaljujem što ste bili još jednom sa mnom do kraja ovog videa, a do novih videa ja vas pozdravljam. Pozdrav, bok svima!